Jadi asa boy ta tutup ta ujungi tonggo song sineriat dohono kwa kamang dotak enak selama ma nung agabi huria hospel tamang balo tiuk majona non diberi panitia liano na benek tuhida narohana no nung agabi huria naguk hospel taman baloi gabi AKBP dolok hore di mana perjulu. Napa dua hon pasti adong do hasil pesta do hasil usaha muna pasti do. Jadi takas manon merhite-hite rapuk huria pihak kokamuna itu dia. Anggama dokon lebih bagus dulu dicari lahan untuk lokasi perumahan na jono tuson. Asa umur rahitan no pajong jokon jabu. Ay mulut tapajong jong jaguan non, ui tabayan ni mana martingkat di toro kantor di Gijang Jabu. Jalo murah kita mengalului dana taring utusi. So naruh sinaking celiling di sodo pe apat ditare sok dak paso boku hamu. Dak paso boku pasti dope topangon. Jadi pitor di pihak pemain non merhite-hite rapuk huria. Jala sarak kutu hamu buksiduk pestaon alat cok kamu non makan bersama mahamu internal ni hola kuriau cudi entah di Natal yang menang dari dia internal kuriau cudi aku lah saya dia masih bodoh pe di golit siani ya nak takas doh dok tuhamu alai dok amang preses ba itata masih tulur rasono 10 meteron asabu ya tata hamu mah si tulur rasono 10 meteron alai dok tuhamu dan bisa mungkin target kita akan mencari yang lebih luas ya dan di son nak kuluk tuhamu na saya lawan adong duhu boto nuain lahan jalo boto kepemilikan nah jalo boto na pasti audo mamutucon neng lianok ku itu tu dolok horep nek solenok ku ado mamutucon ya jonok di son nanti bisa kita kelola bisa kita tahatai di rapot asabui denggam muse perhuria otak. Pangidu aku tuh kamu akamang do otak kenang. Sudi ruas nih huria di son. Tetap masih semangat. Bangun kebersamaan. Cadok kudok matu kamu dak sudi dope kulibat ton ruas nih HKBP Lubuk Baja tu pesta peresmian huria naguk. Adong dope kusisahon na sopola hupak kulingi. Di serong-arong gono mungkin si pakulingan o majuta pature. Lungi legalitas ni tempaton dipercepatlah. Asa murah kita tu panggung gominak tu pamarenta berhubungan. Cuma kamang dota kenang melihat tema di panitia yang bersusah-susah mengadupi sipata anak pemet kita dong komplit di Bagasan pasti doi ya yang bersusah-susah udengkan ulau tadi Bagasan sadarion mau lihat di sudi ruas ni huriata boy tiur sudi ulau sadarion jadi las marohamuna mau lorong urusan surak biar non dak selebuk baja bihamu nunga HKBP tama dolok horep taman baloi punggur ya nunga HKBP deh lima kamang dotak kenang di las ni rohata sadarion mau lihat manang di parmusik nami nakpe sapian nok kamu ison nak putar mulak dah ya nak putar mulak di pelayanan muna di Kuria Taman Baloyon kuboto do alani hubungan keluarga do hubungan keluarga dungi hubungan ruas Lubuk Baja bau dokoba kamu aja tuh sini ku tunasida terpolu nasida madongan kita di ulau tadi Bagasan sadarion nang di sudi akau tangan nami keluarga besar Aritonang amang Jetin daun boru wateng bergultung tengnya boru silaban amang Sitin daun boru Huta Barat ya salah anak kita ya Aritonang boru manurung mau lihat mah di kehadiranmu dari sonamang nang sudi nasuha korak kami satu persatu untuk menopang pembangunan nih Kuriat tahun.
Sonari mau huboto dang namay metape tama baloyon belgado hapeon nakpe sederhana ulot tadi bagasan sederhana terpuji madibata martang yang mahita ali Tuhan mau lihat dia sini roham mau lihat di denggan di pasam di homa tama puji-pujian hasangapon saha rodi saliling na nunga ujak huriamon akabipi dolok hore pima parjupangam murap doho si Musa dolok hore pima parjupangam murap doho si Elia dolok hore pima parjupangam murap doho jolmai atok parjupangan nami rap doho toma Tuhan bagas coromon perbadiai maun o magabi ojah hatison atong marhiti-hiti ulon nami sadarion pinuji pinasangap maho jala sudi ulon nami gabi hamuliau di kuarmo may mangasahod Yesus Kristus Tuhan nami asirohan dihani asini rohan itu hatta Yesus Kristus olong ni rohan ni dibata amado parsaoran itu di purbadia ma nama dongani hamu salutna amin horas madhita